generando el fortalecimiento de la cultura tradicional, expresado en las diferentes danzas típicas como son sus costumbres, vivencias, rituales, misticismo, además de generar movimiento turístico, económico y comercial en el distrito y la provincia de Canchis. Señoras y señores, ponemos en escena y en los ojos del mundo la tradición inca, el Hatun Jaiguaripuy, ofrenda de iniciación de nuestro patrimonio cultural intangible, el Festival de Folclor Rachi 2023.
Ayanchisme, yahjayni manjamokunata. Gay Festival Rachi 2023, Cancunabancushka, Causa Inchista, Rexerichisunchis, Teximo Yuntimpa. No canchis pa causa inchisme, alin kanan, alin yuyaywan, alin sonkoan, alin yachaywan, san causa. En nuestro 55 Festival Rachi 2023, llamamos a juntarnos y fortalecer la diversidad cultural de nuestro país, con nuestras danzas, con diversas coreografías, Rachi para el mundo, Rachi Kausay, mundo Jawanamba. En este sentido, Rachi para el mundo, ponemos en escena la escénica significación del Inca en el templo de Dios Huiracocha. Allá. Kusisami kausayniyo kachun kay hatun haywarikuy. Kay hatun haywarikuytaq teqsimuyuman chayachun. Kusisami kausaywan allin hatun yuyaywan munaywan llank'aywan ima. Kay willka hataq lluqllarichun apukunaq sapinkama. Teqsimuyu qhawarichun imaynan San Pedro hatun llaqtanchis kawsanchayta. Imaynataqmi hatun ayllu sumaq pukara k'anchaq raqchi teqsimuyuman qhawarisqa kachun. Kaymi hallp'anchis, kaytaqmi kawsayninchis, kaymi yawarninchis, kaymi yuyayninchis, sapa p'unchaw puriyninchismi sumaq pukara hatun raqchi. Anyanchakuykiku kay pachamanta hanaq pachaman, uku pachamanta q'imiyusqataq hatun Huiracocha Inca. Kanmi yuyayniku kanki, kanmi kallpayku kanki. Kay hatun tinkuypi raqchi nisqa sutiyuq teqsimuchu qhawayriyninpi qillch'arichichun llaqtanchista sumaqta. Nuqanchistaq kusisami kawsaywan chaskiyusaqku teqsimuyu wayqinchiskunata. Willka aqa lluqllari apukunaq
sapingkama. Kausatung hatung llaqtaraqchim. Kausatung San Pedro llaqtanchis. Kaymi kuchuma runakuna. Kaytaqmi pichura runakuna. Kaya runakuna. Qocha. Yapayan suqtantin hatumaylukuna. Kay raksipi, llaqtanchispin kasianchis. Wayqipanaykuna, qankuna raykun, kay hatun tinkuy rakchinisqa. Qankunan kamachiku kankichis. Kaypin kachanku harawikuna, kaypitarmi kachanku hatun kurakakuna. Suqtantin, comunidad nisqa, llaqtanchis San Pedro Itimanta. Kunantaqmi qalarichun hatun qochurikuy. Kay wilkak into sumaq yuyayninchista kallpanchista hatun raqchi riqch'arichinanchispaq kusisami kawsayta riqch'irachinanchispaq wiraqucha hatun apu kamachikuq apu. Kami kanki runakunaq yuyaynin, kami kanki inkakunaq, kay willka pachapi sumaq kawsayta quaqniku. Pananchis modesta, kay llaqta umalliq, pay intuyukuspa riqsirichichun, kay hatun raqchi San Pedro Kanchis, Cosco, Perú nisqa suyuman, Tercemuyu, Qawarinampaq, kaymi sumaq asisqa kawsayninchis. Kanali. Gunapas indiyukuita munankichis shekak indiyukuychis.
Apo Quechra, Apo Pucaorco, Apo Calvario, Apo Yachtaorco Pucapuy, Apo Toclayana, Yasquiko Aiki Mama Cucata, Kunanka Kiko, Sirikuiniko, Alinta, Ujuricutu. Pachamama Rachiaino, Mama Quintota, Chasquiway, que Iwawaiki Kunamanta, que Namona y causas Kaikuman. Machula Ikuna, Willa Ikuna, Urere Purankichisia, Hawari Maiti, Wawapura Sumak Sunku, Sumak Nawi, Ayinu Yayo, causas San Pedro Cacha.
Iracocha boca manda pacha. Testimonio de dicho causerintista. Que catuntincui. Rachilista. Testimonio excelente. Que tagni. Sapapuncho. Yuelico. Talpoico. Sapapuncho. Munailico. Sapapuncho. Irachich. Suma. Indusca. Alinchani. Wilcalisca. Causailico. Kaimi. Yapayan waifi kuna. Rachich. Anyaskan. Rachich munakuska. Waifi panay kuna. Rachito yarespaka. Sungkunchis mi pulpuli. Sumak rachito yarespaka. Tersemuyo tagaris alichinchis apapunchaw. Kay ikaw sa ininchis. Kanchis hatum yaktamanta pacha. San Pedro de Acha yaktanchis manta pacha. Rachitach no kanchis raikun. Tersemuyo manchayan. No kanchis raikun. Tersemuyo tarich alichinchis. Sumak kausaywan alinchila. Yuyaywan. Yam pusong puwanta. Ayan chayki. Mamitayku modesta. Panayku modesta. Kay llaqta umanya. Umaklekniki kunawan kushka. Yang kayuitis. Kay sumak. Kespesca, Incacunas, Manacawaris Caima, Runa, Caipachapi, Arichinampa, Caina Chila Cachum, Yan Cainitis. Ayan Jekitis, Zapapunchao, Guayrepanecuna. Causatum Hatum Pucara Rachi! Causatum San Pedro de Cacha! Causatum Suchtantin Comunantis in Cuna! Kunanka Purinintis Catum Sumach Yapayantistach Intiraili Kiyapi Kay Rachi Bambantispi Hatun Kinkuita Kavariusum Anantekitis Hukutikama, Alinkay Pawantach, Sumagrach Sirtita, Kawayusung Sapapunchaw, Umalir, Kanalay. Hermanos de los diversos departamentos, de las provincias, distritos y comunidades. Llaqtay, kimunay llaqtay, umayaq kaqnipi, llapaykichista, mink arikuykichis. Ki kawsayniykota futurichichis, ki yuyayniykota elayarichimuychis. Llapanchistaqmi Alin yuyayniyoq kananchis. Alin kawsaywan. Alin yachaywan. Con nuestras danzas estaremos fortaleciendo la identidad cultural. Cultura viva. Desde Rachi para el mundo. Ñañaykuna turaykuna. Yapayaykichis namin arikuykichis. Kunanka, kokawak purir sunchis, añay yapaykichis tanikis, hayli comunidad de Rachi, hayli San Pedro de Cacha, hayli Perú suyo, añay.
Cusco no solo es conocido por sus hermosos paisajes, sino por sus imponentes monumentos incas en todo su territorio. Entre ellas se encuentra Raxchi, un importante sitio arqueológico tan igual que Machu Picchu, por sus imponentes construcciones como templos incas dedicados al dios Huiracocha, creador del mundo. Tumbas subterráneas, acueductos y recintos de la cultura pre-inca. Hoy Raxchi se ha convertido en destino seguro, gracias al sello Safe Travels, viaje seguro para garantizar la visita de los turistas nacionales y extranjeros. Raxchi, con sus apos milenarios, guardianes tutelares, somos tus hijos y estamos aquí porque siempre estuvimos y siempre estaremos en este lugar sagrado. Mudo testigo de tiempos de gloria y esplendor que el mundo entero admira. Y estamos aquí para renovar hoy el amor y respeto a lo nuestro, a nuestras raíces, a nuestra identidad de pueblo orientado a tocar nuevamente las estrellas. Los esperamos en el 55º Festival Internacional Raxchi 2023, máxima expresión de la cultura milenaria de San Pedro Canchis, Cusco y el Perú. Apo Taita, Apo Huiracocha, Apo Quinzachata, Apo Auquisa, Apo Canchenizo. Calle Exonchis con alza. Santa Tierra Pachamama, Haywaricamos ya son que tachi ososeke. Toque son con manta llaqtamichik, kunamanta ñawpaqmanmi raqch aylluykota michariwanqaku. Entonces toque son con manta aparimson que che ofrendata. Llipillan parajikuna apukuna haywarimson que toque son con manta. Apo teqse Huiracocha chasquique sumaqta. Santa Tierra Pachamama, lipilan apukuna, apu Tucaliane, apu Sayaperta, apu Quinzachata, apu Auquisa, apu Pucaorco. Haywarimson que chichuriki toque son comanta, aparimson que ofrendata, chasquikuenque, tajkaita son conta, tupaicuenque ama mal imakunamampas, purichinquecho, kama kikiman aparimson que ofrendata, apu Texi Huiracocha.
Ya panches, uya warmi, uya sonko, asna, ya panches, ukawanchis, apa mukkunapas churayamunchis, mana apa mukkunapas mikukuichis, llapaykispak, kay munay kawsayninchis, Raxchi Festival Internacional Folclórico del año 2023. Sirvámonos, hermanos y hermanas.
suyo, anti suyo y conti suyo. Kankunapaqpas wawakuna kashankichik chay pachapi sumaqta chay ofrendata churaykamusqayki. Sumaqlla kachun, thaqkay kachun, llipin paraqkunapaq. Atun llaqtakuna Sacsayhuaman, Machu Picchu, Rakhchi, Pisac, Aqhay Collasuyo ayllukunapipas Apo Templo Kasallantaq Killamamaq tiyanan, Intitaytaq paqarimusqan, qankunapaqpas sumaqlla portada tiyawanakun, llipillapaq chay ofrenda churaykamlasqaykutaq. El día sábado 17 va a ser feria artesanal, donde estarán participando nuestros hermanos que se dedican netamente a la elaboración de la cerámica, a los fiestos, y también estarán mostrando esa habilidad artística que tienen a base de los tejidos, la gastronomía de nuestra comunidad. Y invitamos a toda la nación que sean partícipes de esta feria artesanal para reactivar la economía. Hemos sido afectados por esta pandemia que hemos tenido, pero nosotros queremos demostrar, ¿no?, y valorar a nuestros hermanos artesanos. ¿Habrá presentación de danzas también? El día 18 es netamente la parte cultural. Ahí también estará teniendo, aparte de tener nuestras danzas, estará también la participación de nuestro actor, Eduardo Carrillo Gutiérrez, quien es conocedor de nuestra cultura, quien es mundialmente conocido y transmite nuestra cultura. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, alcaldesa, el trato el trato que se da a los turistas precisamente ha servido para que ustedes sean distinguidos en Arabia Saudita, un buen destino turístico de Rakhchi, profesora. Agradecer a la Organización Mundial de Turismo de Arabia Saudita, quienes en su edición 2 ha clasificado a dos comunidades de nuestra patria. Lamas y Rakhchi. Lamas en la región San Martín y la comunidad Rakhchi en la región Cusco. Ollantaytambo había sido reconocido el año 2021. Entonces, estamos invitando también, falta su confirmación, al alcalde de la región Lamas, de la región San Martín, y al Lamas de igual manera de Ollantaytambo. Esperamos que ellos también nos visiten con su danza, con su música. Muchísimas gracias. Gracias. Sírvanos, por favor, sírvanos, Thank you.
Inkakunak saminchanan willkamayu, raqch'iraylu, sumaq kawsayniyu, Inka machulayku kasqanmanta pacha. Alin p'unchay kachun sapanka hukniykichiswa. Noqaq sutimi Nilda mama Nikeshloya. Hinallataq alin hamuy kachunki raqch'i aylluyman. Kitaqmi kisumaq kawsayniyku. Noqaq sutimi Máximo Amaru mamani. Uña kasqaymanta pacha muspasparaq qhawarirani hinaspataqmi suyukunamanta wayqikuna panakuna hamuspapis kawsayniykutaq qhawarinko hina kusisqa kutipunku llaqtankuman. Ñawpaq machulaykuna awilaykuna sañuta ruwasqakupuni. Manaraq inkakuna chayamushaqtin paykuna ruwasqakuña. Hinataqmi yachachisqaku wawankuman, wawankupis yachachisqaku wawankuman. Chaynata kunan nuqayku llipiyku yachapuyku sañu ruwayta. Hina ruwayku iminatacha inkakuna ñawpaq ruwaranku kasqanta. Ki hallp'ata urqumuyku chaqraykumanta chaytataqmi phiquyku aquwan. Chay aqutataqmi urqumullaykutaq huk chaqraykumanta volcán kinsachata kashan chay cercamanta. Chaymantataqmi qillqallaykutaq ki sañu patapi hallp'akunallawantaq. Imaymana hallp'akuna kasallantaq urqukunapi chaykunawan. Kay ñawpa pachaykutan nuqayku manaña churakapuraykuñachu. Ashkha watan pasaqtin qonqapusharayku. Hinakunan uqtapawan yuyarispa churakapushayku. Chaymi kay kusikuy p'unchaykunapi uqtapawan kusisqa churakuspa takiyku tusuykuspa. Inti k'anchariwan kushka nuqayku sapap'unchay chaqraykuta riyku llankaq. Qallarinaykupaqtaqmi ch'allarikuyku pachamamaykuta llipin apukunatapawan. Kunanqa Santa Tierra Pachamamaman churasunchis tarpuyukusunchis kunanqa allin sumaq kusicha uharinanchispaq. La arteria de mamachi kunanqa. Apo auquisa, apo quincitata, apo tocoleno. Tulegani pampa, kunoklia.
Hinaspataq llank'ayku nuqayku ayninakuspa mink'anakuspa. Mayu pata mata orkok ocukama para kai sarata gowina sarata yarabe tarpoi kamoni yarabe Mayu pata mata orkok ocukama yarabe de la región, porque también estamos en ese proceso de invitar a nuestros centros folclóricos internacionales. Lo que quiero resaltar aquí, ¿no? Previa conversación, pero falta confirmar el alcalde de Lamas con su delegación y de Ollantaytambo. Eso va a ser y siempre estará poniendo esa parte muy importante nuestro hermano Nibardo Carrillo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, va a ser coordinadora. Sí, va a ser. Chichita también, pídale. Chay llank'astaykutaqmi waqaychakuq kaq karan kay qolqakunapi. Chaymanta llaqtaykupi kallantaq hampi qorakuna, chaykunawan hampikunaykupaq imamantapis onquruspa. Aqnata nuqayku kawsayku kusisqa pachamamawan kushka. Hampi ki rak'eluk kahmuna ki kashan malva ki pikashan sábila ki pikashan chile eucalipto ki takashan zapatillas ki palmarial ki tajan matis ki pishorinaya pikashan nabutika ki tak chiri diente de león ki sakashan akay pikashan na diente de león ki tak okaw pikashan ki colinap ki takashan taruca ningri ki kan kalyantas na pisho orinaya ki kasha muña kita kasha hanika kita kola caballo kasyat akaypi inkakuka muña kashan chulkus kashan diente león kanacho akay kanakan napak hígado pa ki kunan ki kan yapa inkakuna ki guna ruaskan ki guna paiguna sumakta yupaycharan ki hampe pora ki pikash
tunas, anchitas gastritis pa kusa. Itahme diente león, yakulapaj, antikulapaj. Kaiki puratahme waira kan sukawaira, ashkawaira, anchi pasachin kiom arnakuhtigi, pasachin sunkichi waira. Malva blanca nisqa, chay kusa allin hampi kay qora, warmikunapaq fibrewan kashangu chaypaqpis bañarukun kaywan chayqa qhaliyangu. Naturalmente ñawpaq hampikunawan hampikuraykus kunankamapis practicakushana kay llaqtaykupis laqchi ayllupi. Cáncer qurata hapishan, kayta cola de caballo ningu qoy mirachi nispa uqsutinkallan. Infección kay qurachakunapis kan. Llasapanga qurachamanta riqsi kay kurayku riqsi yachan masta pay combinarispa hampiriwanku hampispata qali purigu mana botikakunatachu purigu nuqayku kay qurakunawan hampikuygu. Oqsuyukunamanta wayqikuna panakuna hamuspa qawarinku inka perqaykota, qolqaykota, ruwasqaykota. Chaymi nuqayku raqch'i aylluykupi rimanaykuspa qhatuyku 15 años ruwasqaykota. Llaqtaykuman turistakuna chayamusqanmanta pacha chaywanmi kunan waynakuna atun yachay wasikunaman ripuranku yachaq hina kunan yaqallipinku yachayniyuq kapunku. Allinhami kachun raqch'ayliyman ñuqayku kipi ñañaykunawan siyarishayki sumaqta qhawarichisayki imatachus ruwayku hina allinhami kachun chay hamusqaykita kunan takiapusaykiku. Wakinniykutaq wasiykupi puñuchiyku mikhuychiyku aqna paykunata. Chay pahina wasiykupis allin alchasqa kashan. Kayku junioresqa warmikuna raqch'ayliyki atención turismo provincial raqch'i Reyes nisqa ñuqayku llapa tiqsimuyuntinmanta chayarimanku visitantikuna paykunata qhawarichiyku riqsirichiyku ruwasqaykuta kawsayniykuta oficiykutaqmi puñunata mikhunapipis llank'asqaykuta ruwayku chaymantapis mikhunchis tutapis nata huk haywarikuyta ch'alla nisqata ruwariyku turistakunawan p'achaykuwan p'acharichispa manacha ñuqayku churakusqaykuwanchik paykunapaq kan sapaqcha chiwan churaruspa chayta qhawarichiyku tusuyniykuta takiyniykuta chaqra ruwana kaqtinpis chaqra ruwanaman pusayku chaymanta raqch'i aylluytaqa cerámica nisqata ruwayku anchitapis ruwachillaykuta ñuqa llapata mink'arikamuni waharimuni chayayamuayku aylluykuman. Kay raqch'i llaqtapi nuqayku munayta uywayku turistakunata qhawachiyku imatacha ruwayku iminatacha llank'ayku chaykunata.
Kayta ñuqa ruwashani ch'ulluta ruwashani kaynakunata ch'ulluta ruwani kaykunata utilizakun llaveruchata utilizanapaq llaveruta para chayta llaverkunata ruwanapaq chay ch'ulchakunata ruwani chaykunan kayta ruwashani puntuchakunata kayta qallarishani kay ankhina igual chata ankhina ch'ulchakunata ruwanaypaq kaykunata qallarishani q'aytutapas utilizani pukata utilizani umirkunata kayna ashka nimana colorta hapi utilizani chaypaq kayta qallarikushani puntuchakunata chayta borrata kayta ruwashillanita tikishillanita brochero chayta kay llaqtapi ñuqayku llank'ariyku kayta ruwaspayku ñuqayku Ñuqa kunan antirishani alpaca willmamanta rutuspa kay q'aytu nisqata unquñakuna munay natural lluqsirinanpaq ñuqayku chay unquñapi q'ipirisqa señorakuna qharikunata punchu churaykuspa purinaykupaq Kayta ruwashani q'aytuta k'antishani unquñata pampampaq yuraqninta. Tukuy pachamanta wayqipanakuna hamuqtiykismi nuqayku makiykutawan sunquykutawan mastarispa kusisqa suyasqaykiku.